تماشاوانên hêja kuştina Emîn İsa Emîn di bin îşkenceyên giran de di zîndanên asayîşa PYD de karvedanên gelek giran di astana xweyî û navnetewî de jî li gel xwanîn siyasetmedar û endamê Komîteya Peywendiyên Derveyê NKS Brahîm Birû mêvanê min li stûdyoyê ye. Bixêr hatî Kekî İbrahîm. Spas. Kekî İbrahîm bêguman rûdanekî gelekî dilêş ku ew bêneyên îşkenceyan gavago mirov dibîne em bandorekî gelekî xirab li dêrûna mirov jî dike. Ev karvedanên ku di asta navnetewî de jî vê derbarê de çêbûn tu çawa de? Destpêkê dem sersaxêj malbata şehîd Emîn dixwazin û em spasiya malbata wî jî dikin gê ev tiştê veşartî heşkere kir. Ev wehşiyeta gê pê hat şehîd kirin. Yadin ne cara pêşî yani ji 10 sala de bi daha haletê wilo belkî bi seda haletê wilo çêbûne û hatine veşartin û xelkek hîn windayî û xelkek hîn lê tê pirsîn. û gelek cara jî li ber çavê xelkê jî vê rengî kirine. Ev cara han îro wextê gê aliyên navdewletî jî li ser yani vê bûyerê disekinin tiştekî balkêş e û baş e gê yani quwetek hebe hêzek hebe karibe çavdêriya van karê çewt û nerast bike ji ber yani ne tenê girtin û eşkence yani pir haletê çê dibin zarokê xelkî biçûk tên birin. Dibin navê wan bibin bikin esker ew bikin îdeolojiya xwe serê wan xin yani rêk namîne gi xelk naxwazin zarokê xwe vegerînin û nikarin bigêjin zarokê xwe û pir xelk tên girtin bê sûc bê guneh. Yani mujtemekê ew ê dizî tê çêbibe, ew ê rişwet tê çêbibe, ew ê nizam çi çêbibe lê ewana tuhmê cahiz bi xelkê ve dikin yani ji bo xelkê wan ahlê wan jî hinekî bitirsin nemal wan bipirsin gunehê giran dixin histê wan de kurê we keça we filan tişkîrî lê aniha vê carê yani ev xortê şehîd bû tu gunehê wî nebû heger tuhmak li ser hebû tu carî bi vî rengî nabe bê cezakirin. Ji ber wilo jî me jî wek yani malbata wî ji alîkî de me jî wek NKSê jî û hevalê wî kesî wî yani gelekî dengê xwe bilind kirin jî û bi rastî jî yani ev berpirsyarî hinekî a Amerîka bi xwe yî jî îro Amerîka wextê li deverê yê yani ev bi kêmayî ev nerêngî îro da divê wê tenê jî qebûl neke. Yani îro Amerîkî wextê gil wê deverêne wek gi çawa Rûs li deverê rejîmin wek gi çawa Tirkiye li deverê opozisyonê û her tiştek bûyerek li wan devera dibe mere dibêje ew dewlet mesuliyetê tehemil dike ji ber hebûna wê li wê derê Amerîka jî hebûna wê li vê devera me wextê gi tiştek dibe yani Amerîka dewletek zülhêzê dewletek dîmokratîyê gerek tu carî van tişta qebûl neke gi hebûna wê yani karekî wilo bi rengekî terorî mezin tê kirin û ew teror kî bike Kurd be Arab be kî be yani cerîmet û ev cerîmetekî gelekî mezin bû û gelekî jî deng veda li dinyayê. Kekî İbrahîm niha gava ku em rewşa Rojavayê Kurdistanê de nirxînin niha tu cara Amerîkîyan li ser girtina xelkê yan jî em bêjin kesên ku hatine windakirin jî daxuyaniyên fermî nedan lê li ser vê bûyerê daxuyaniyek fermî jî dan dane destnîşan jî ku navê hesede dan gotin ku lazim e bi erkê xwe rabê ji bo zelalkirina vê rewşê û bi tundî jî şermezar kirin. Gelo ev yek tê wê wateyê ku Amerîka zêdetir dê werê sahê di vê babetê de xwedî helbestên zelaltir be. Yani mexabin dema gişer hebû gelek bûyerê wek vê bûyerê hatin kirin Amerîka çavê xwe digirt ji ber gişerê Daeş hebû. Lê aniha bere ev xelk zanibin êgê îro van kara dikin û xelkê eşkence dikin û kuştin dikin û ew dikin Amerîka nema ew Amerîka berê û nema ji wan qebûl dike ge ev bûyerê wilo bên kirin. Yani çi Amerîka be çi Ewropa be û em jî wek Kurd yani berpirsyariya me jî
يعني او خلقي خودكن يعني منظمات مافيا مروفا ينجي منظمات سيفيل وجاري دعوة كار وتشتال ماتكن دعوة هاتني كن كاني دنجيوان كابلن بونا دنجيوان يعني ام كردجي چاليه سياسي بن چاليه حقوق ناس بن چاليه راگهاندني بن نما چعف بيگرتن لسروان جرائمي دوی درباره ده تخوازم اشتر پرسن که ابراهیم نها دوی مجاری ده لباشوری کردستانی سکنک هاته دیار کرن دوی روشه ده ریخصنیم باکوری کردستانی ایرو داخویانیین و اینکو گهشت بون کردستان 24 هبون هر وحال روجابای کردستانی جین همین ریخصنین سیویل دموکراتیکین روجابای کردستانی با آوایی که گله کی تند و بویری شرمزارد کن زلال کرنا وی بویری جوی وبریا خسر اتوماتی جی تابجن سراسایشا پیده کدوی درباره ده به زلال کرن کسینگو اویا کرنه سزاین خوشی بکشیم. اف تشتك قلق باشي وام بهيفين جي يعني بشتي 10 صالة يعني اف دنقانا جولو زلال ترببن بلن ترببن ونما راوستن لسروان جرائمي قتين كرن يعني برجارة ماخوا وك يعني تفقرا سياسي كردي وك انا كسي ما قبتاني دي دفان بويري ولودي اللي ايرو تشتيق انها بتيخويا كرين يعني چه آليين كردستاني بن چن آليين اف دولتي بن بدنگكي بلند فضح دكن وان بويرا ام بهيفينن ولو چاف دير بن وبردوان بن جبر ملت مل بر كاريستكي جبر اف بويرا قبو نتني بحمدي هاتي كرين اف نامهكي دخوازم بكهنن هر كسكي گچو گناهيوي به جي مخالف ببوانري قارن في تشتيل سري وينا بكن و افنامه ولو د وقتكي دهاتي جهنكي دنگ بلند بن نما تشتي في ادارتين قبول كرن نما تشتي بهدي وقبريتين قبول كرن لسر ملت وملت دنگي خرادكي وبلندكي واصبح ورم يعني د دفري دندي اوي ايجا خلق برسفي بهترجي بدن يعني د دفري نكردي دي و دنگ بلنتربه و برسفجي بلنتربه ونما يعني امريكا جي كاري چاوي خو جوان بويرا بگره كيك ابراهيم دخواسم ويكي بزانه بمنها بشتي اف بوير اشكر هبو وكي انا كسا قالوا ديالوغا كواب حسدره چي بوغو كو خوبك گارانتوري ديالوغا كردي جيد بيني قد في درباره ده حسده جي حلوستكي ور بگره آگاهداری وی گلود وی بابتی ده هنه یاننا از بهورم بلکی تشتی حری نه چه بویه و شان دامه ایدان استندنه گدکی یعنی تشتی حری نه او بو گ امریکا جی و سروک قصده جی سوز دانه گبویره بره دوباره نبن لی اف کاریستا گ آنها بشهید بونا امین عیسی هات خویا کرن يعني افبر برسياريا امريكا يجي قصدي يجي جيكا يعني بفي رنجي اوي تشاوا بردواميا ديالوكي ببي د روجن نيزيك دي سوز داني تجارة جاركي دنجي او تشتي بويري قبوني لدجي انجمنا اجتماعي كردي انغو اف بوير اف بويرا دل تزين بويرا كو براستي وجداني مروف ده هجيني ككي ابراهيم باندوري لديالوغا كردي دي بكن بيغمان يعني انا هاش خو اف غريداي بشاندا ميدان استندني دي و اف خالكي سركبه جب امريكار لسربين راوستاندن يادن او نما يعني بدن خياني كرن انه والله تشتاب سري انا كسيت كن يعني انا كسيت كن امبر برسيارن دبر ملتي خودي و اف تشتانا لدجي ملتي متي كرن و اف اشكنجه و اف قرتن و اف شارتنا خلكي و خلكك بي قرتن و انداب مصيري وي و خلك نكاربه نوي ببينه نه درمانكي بگينه نه محاميكي بگينه نه كسكي بگينه چه كسك بجملتي ما امبر برسيارن دبرده و گرك ام لي برسيني لي بكن نتني ام لشخص خو لبارتي خو لانجمنا خو تني بپرسن امبر برسيارن دبر حمو خلكي خو ده گلک سپاس ابراهیم برو اندام کمیته پیوندین در وی نه که سیاست مدار کو میوانه سپاس کاک